سلام دوستای عزیز، ماه شریفی رمضان به همتان مبارک باشه. انا که با ما ویدیومون سر کردیم برای که بسیار پادپیسچیکا نویساندن که کجا شیدین. من گفتم که آموختهشون کردم بیست با سر کنم ویدیو را در رمضان. با یک دو چیزی دیگه خواستم نشان بدم برای ثواب در برای ماشینه پاپوری گفتم نشان بدم. راستیگه وقتی ویدیو کنی هم نمیرسه، اینمی کارو بارو مشغولیم. با همین دیگه ختان میدونین که سلامتی ما قصاز نیست. ای سببی سلامتیم خوب نبودن امی بعدی توی فقط لیچینی خدم بدم. لیچینی چیه که خی پا مایلی انا با روده دا زخمه برای همون دلیچینی بدم. خودم دل شکسته بدم ای زندگی که آیا سوز میشم نمیشم. خیلی دخترها گفتن که هیچ گپ نه، همش سوز میشوه، اپیراتسن نمیکنیم گفتن، اما داروات قطعی خیلی گشتن بگی. خیلی دیگه خاطرم جمعه ای بلنیسه ای دختر ای همه چی با همون دارو قطعی گشتیستم. بسیار سوال میتن که کجا شیدین دیگه ویدیو نمیکنین. نصیب باشه انشالله. با سر کردیستم دیگه کلن آوردم، کارم آسان تر شدگیه. رمضان چه خیلی کمتر کار میکنی مونده میشه. با همین کسل مرا همین خیلی کرد که قوت مکنده و برای نسترین خوب شدن در همی اگر و تکم پمیدور کردم. همی نسترینی را خوب میکنه. وقتی در اگرات جنبیدی نسترینی تم خوب میشوه و سلامتی تم خوب میشوه. مثال در سر ماشینه ای قشیشتی چشمات خیره میشوه کو میخیزی با کمتر میجنبی در درونی اگرات، هم فیزرت کم میشوه، هم چشمات شروع میبینه زرینیت سوز میشه، هم نسترینیت خوب میشوه. او سال در همی جا پمیدور کدبدم هم خیلی خوشروی شد که همسایه میگن که در جای بی آوی بعد یگان چی شید و خیلی شده که من همی کارا بو کدیستم. شکری پروردگار 60 بانکه محکم کردم. این همی جای بی آو. ما در وستوجن خلمه زندگی میکنیم، جدا آو نیست، آوی خریده قطیه. خیلی پرورده را میشنونیم اولش به همی آوی بارون قطعی ساز میشوه. بعد آوی بارون ذخیره میکنی، بسیار چیزا ذخیره میکنی، بعد همون کم کم دادنشون میگیری. وقتی که با بارون ها تمام شد آوی به دپرواد دارم میزنم، شلنگه میبرم جویکو در سر میتم او میخرم. همین جیم بیدی یک چی میشه ای حال میگن چی نمیشوه، میشوه. کدم میدونم برای هم میگم که میشوه. نه لالوی سیمینتک ده گل شنوندم، هر زیله گل آورد مای سخوت شنوندم. حالی برایم با ویدیو کدن نشان میتم برای که بسیار پادپیسچیکا نویساندیسن ای رسیه که خیلی تاجیکستان یک بار نشان بتین در بهار چه خیل شدگیه. برای هم قدر من ویدیوی بیرنی کردم که مثال بعضی ده اینتریس نهی. گشنیش کردم با دلی خود. گشنیچو ما هوا بارونک میگم، موده هوا بارونک همون خوردایشون. اینجا ده اکروب کردم. همی بعضی حشراتو را دیلت نمیشه بکشی نکی ضرر میرسونن.
اینجا در گلوما امسال سرما زد، بسیار برفی یخبندی زیاد کرد، گلا را سرما زد. ای ویخ کلته کردم با برآمده استن نیش قوق شید نوش نو ای بیخش پرورده استه. خیلی خلاصه که همه مهنت کردی یک چی می شود. قرار ششتن در خانه تماشا کردن یه ایروی مسلمانگری هم نیسته یو. نمی خیلی دوستای عزیز بسیار подписчиков нависондестанд ки номротона бимонед. номерои ма ҳоли ватсап ҳуй мекунам. баъд да ватсап бинависонен ҳар вақте ки занг мезанен хай ман кор дорам, зиндагӣ дорам. баъд бо як чизи дигара гуфтанем ки ма дар ширкати фабелли кор мекардам як вақт. ай сабабе ки тӯй вайрон шида ҳамин хел чиё шид, ма бас карда будам барое ки дига настрини қати кор мешавад. вақте настрини набоша айгиҷо бас кардам, бо пушаймон шидам. барои чӣ пушаймон шидам ки ҷои кори созай ана вақте ки ҳамин шампуну духӣ буд, мисол чӣ чизе ки барои зиндагӣ дар корай ай бозоро мехариш, не ки мехари ки ранги качествои фабелик нестай ку. чизои фабелик ҳамаш ай россияҳанд. ана дар тоҷикистон мехариш, ҳамин шампуна мехари, буш якдамда мерава. ана ай фабелик боша качествоаш хубай, бӯҳошон нағз меистанд. ана иреҷа мондам ки саг ба болош нагзара, наҷқанашканашон шавода саго меоянд, сагои бегона медроянд. ана касое ки дар фабелик хоҳиши кор кардан дорин қатима биен марҳамат кор кунем, якҷоя каманда бисозем, якҷоя и кор якҷоя кор мекунем. сум касе ки хоҳиши сум кор кардан дора, бисёр касоро дидам ба чашмон ки ҳами мисол дар интернет тамошо мекунӣ, бовар намекунӣ. вақте ки худам дидам, ай пеш дидам, баъд бовар кардам ки хай кори фабелик чӣ будай. гуфтам бе бо як бори дигар регистратсия кунам, бидурам сар кунам кора. мисол соҳиби ҳамаи чиз мешидай. одам вақте тоқат куна дар як ҷо кор куна, хушрӯ кор куна, дар як чӣ фақат кор кардӣ, ай таҳи дил як чӣ мешай, накардӣ айҷа байҷа париди ҳеҷ намешай. ҳамра гуфтанем ки касое ки агар дар фабелли кор кардан хоҳанд, марҳамат қатима кор кунем, команда соз кунем, якҷоя кор кунем. ҳама монда мисол кори якҷоя ҳай, ҳама ки кор кард ҳама да як хел сум мераса. ана бо чӣ гуфтанем? набо гуфтанем ки ана маҳсулотҳои фабелика ёд кардам ба баракатайда. ҳамин чизе ки ай фабелик меояд нигош мекунӣ дига хелай качествоаш, чизе ки ай бозор мехари дига ҳай. ана барои ҳамоқа дар фабелик бодуромадам. ана касое ки бовар намекунанд, мисол тамошо кунен интернета, аввал ёд бигирен, бифаҳмен чӣ ҳай чӣ нестай, баъд мада бинависонен. мисол якҷоя кор мекунем. ин кори дурӯғ нест, фан нест. ҳамин одамо ҷинбидестанд, ягон фоида дидестанд ки кор кардистанд. ана духтаро ма пага эфир дорам. дар эфирам фақат барои соз кардани мошинаи попур нишон медиҳам ки чӣ хел куҷоша, чӣ хелӣ кардан дар кора. бисёр саволо менависонанд ки и хел шидай мошинамон, и хел шидай. ростига ма дина дар бозори Корвон рафтам пеши як усто, як занак
ماشینا آورد. ماشینش ساز بود. من دیدم ماشینش ساز بود. استا همون سوزن یک بار برداشت توزه کرد، سختش کرد، 30 سامانش گرفت. انا برای همون دل می سوزه. در همین رمضان میگم که به کسایی که همین کسب دارن تماشا کنن، من نشون بدم که چه خیلی میکنن. سلامت باشین. همتون در پناه الله مهربان میسپارم. خیر تا ویدیوهای دیگه.